mwami mana ibyaremye byose bigushime uruwera mwami mana ibyaremye byose bigushime tuzamuhe ndashimira Imana kubw'uyu mugoroba mwiza duhawe kugira ngo tubashe guterana n'abera bose bangana gutya. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Ndashimira minisiteri y'abinginzi n'abayobozi. Imana ibaha umugisha kudutekereza kugira ngo tubashe kubana kubw'uyu munsi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mu by'ukuri narabyemeye, ejo mzuka ndameze neza, tekereza ko wenda uno munsi ndaboneka haba nanone, ariko ndashima Imana kuko yampaye imbaraga nkaba nabashije kugera hano. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Iyo umuntu aguhaye umwanya wo guhagarara imbere y'abantu ku gatuti nkaka, abasa naguhaye igice cy'ubuzima, kubera yuko rimwe na rimwe ibyo tuvugira hano hari ibishobora kubaka, hari ibishobora gusenya, ariko ndashima kuko mwatwizeye, natwe turavuga ibyiza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Rero kugira ngo nze kwihuta mu mwanya bampaye, reka dusome ijambo ry'Imana nitumara nse n'uririmbyeho gatoya. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma, ni igice cya 12 no ku murongo wa mbere. Abaroma igice cya 12 no ku murongo wa mbere haravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Ku 9 haravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Amen. Kuri 21 nanone icyo gice haravuga ngo ikibice kubanesha, ahubwo munesheshe ikibi cyiza. Amen. Nayo magambo tuvugaho ndashimira Imana. Iherezo ryabyo shikera ryayegerera, utuze uwe n'ubwenge no kuramba mu mahuno, ngingwe yabyoshi mube no rukundo, mukubo rukundo ruri mu malebyaha. Iherezo ryabyo shikera ryayegerera, utuze ube n'ubwenge no kuramba mu mahuno, ngingwe yabyoshi mube no rukundo, mukubo rukundo ruri mu malebyaha. Haleluya! Bene data bagize neza, nageze hano kare kuko sinza nkunda gukereho mu materaniro. Basenze numva ndanezerewe. Amen. Umuntu utawusenga muri iki gihe afite ikindi kintu yegamiye, ariko umuntu wawe utahura ayisi yayija agomba kuba mu buzima busenga, kuko iyo uri mu buzima busenga uzunesha Satani. Dusomye ijambo ry'Imana muri uyu mwanya tugiye kuganiramo umwanya mutoya. Ijambo ry'Imana n'ubuzima.
ijambo ry'Imana ni imbaraga. Ijambo ry'Imana niryo riza ritwereka inzira tugomba kujamo. Niryo tugiye kuganira. Ntaravuga ahangaha dusomye, ndavuga amagambo abiri kuri iri jambo tuvuze hejuru y'urukundo n'ijambo ry'Imana. Dufite ikibazo cy'abakristo bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, bakaba mu itorero ariko bari kinyume n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Nimba uriho mu buzima butagendera ku ijambo ry'Imana, tushobora gukura mu gakiza, tushobora kwaguka mu gakiza, tushobora kugendera mu bushake bw'Imana, kubera yuko ubuze ikintu kinini kikwereka inzira. Amen. Abantu benshi batunze Bibiliya, ariko Bibiliya ni umuvuzi, ni umuturanyi. Ntibaryigeraho ngo barisome, ribigishe, ribakuze, ribageze ku gihagararo gikwiriye cya Kristo. Bibiliya ivuga ngo ibyanditswe byera hariya muri Timoteyo ngo bifite umumaro ngo wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abeho ashitse afite ibimukwiriye ngo byose. Bwana asifiwe. Ariko dutunze Bibiliya, ariko Bibiliya ntidufite, tuba kinyume nuko Bibiliya ivuga, kubera yuko Bwana asifiwe, iyo umuntu atari mu Mana ayoborwa na kamere, kandi kamere izikunda iby'umwuka yanga. Ni ibintu bibiri bitaza bijana. Amen. Imana ikirema Adamu yari mwiza. Bibiliya zitubwira kuko yazaga kumusura mu mafu ya Nimunsi. Yari uw'Imana, Imana yari uw'Adamu. Barasabanaga, barasangiraga kabisi n'agahiye. Ariko Adamu amaze gushogoka mu ngobyi ya Edeni, umuntu yabaye ikigenge. Iyo utarebye neza ngo ugendere ku ijambo ry'Imana ico rigutegeka, uzuba ikigenge kandi witwa kuri uw'Imana. Niho uzubona abantu benshi baba mu rusengero, Bwana asifiwe, ariko gukora icyaha ntibiri kure yiwe, kubera yuko ndaco yahindutse amaze kugera mu rusengero. Amen. Ashobora gusenga, ashobora kuririmba, ashobora gukora ibikorwa mu ikanisa, ni umurozi. Ashobora gusenga, ni umusambanyi. Ashobora gukora imirimo, ni umunyarugambo, ni umunyamagambo. Ni ukuvuga ngo ijambo ntiriramugeramo ngo aryigereho rimugire uw'Imana nk'uko Imana ishaka. Yanujuje amahoro, ampa umunezero we, ndashima ko Yesu yanguraniye. Yo nanje sinzahwema kuvuga urwo rukundo, nzahora ndirimba intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Haleluya! Nta muntu ubaho utakunda Imana, udakunda Satani ngo abe ari hagati aho. Umuntu afite icyo yakunze kandi kimurimo nawe arimo kandi yakora. Bwana asifiwe. Paulo arandika aravuga ngo ndabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu, iyi imibiri ngo ibe ibitambo bizima, ngo byera bishimwa, ngo ariko kuyikorera kwanyu kugize gute gukwiriye. Mwibuke Paulo akiri Sawuli, Bibiliya zivuga ngo yize amasomo asanzwe, kandi yari kurangiza amasomo akaje mu mirimo yiwe isanzwe, ikamuheza ubushobozi akaba umukire. Ariko ngo amaze kuva ku ishuri, Bibiliya irambwira ngo yasanzeho ubutumwa bwiza bwa Yesu, Bwana asifiwe, ngo butandukanye n'ubutumwa bw'abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi. Ngo ashitse abona n'inzaduka zitariho. Bwana asifiwe. Kuko ubutumwa bwa Yesu Kristo bwari bwarasanganikishije abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi.
birabayobera birabasanga bayoberwa epfo na ruguru bayoberwa uko byaje ngwiwe asaba uruhusha rwo kugwanya abavuga izina ry'umwami Yesu. Bibiliya ivuga ngo afata umudiyakoni nde afata uriya mudiyakoni aramwica. Amaze kumwica Sitefano amaze kumwica ngo asubira kuja agiye Damasiko agiye kurwanya abavuga izina ry'umwami Yesu. Umuco nguramutungura Pawulo arahindukira warwanyaga Kristo yongera gukurikira Kristo. Bibiliya ivuga ngo umunsi umuco wamutunguye Bwana sifiwe ngo yaramenye arahuma ngo arangize aja ngo kumuhanuzi kuja kumusengera. Amaze kumusengera umwuka mutuma ngo Arabiya ngo aje kwiga yiga imyaka 3 yiga ubutumwa bwiza bwa Yesu yiga uburyo akwiriye gukorera Yesu. Amaze kubyiga atangiye kuvuga ubutumwa aravuga ngo ibyarinda mu yanje ngo nabihinduye igihombo ngo kubwutunzi butagira akagero ngo ariko kumenya Kristo. Bwana sifiwe. Uyu Pawulo yatahuye uburyo ki umuntu ashobora gutanga umubiri we. Yageze avuga ngo bakristo ngo mugere kirenge mucanje ngo kuko nanje nagize gute none uzubona agakiza ufite kwa hari abandi bogera kirenge mucawe. Kuko Pawulo yari umugizi wa nabi ntimwabyumvishije. Yagwanyije itorero yica Tesefano amurenganya ubusa. Tesefano yamurenganyije ubusa. Yaragiye ni Damasiko agiye kurenganya abandi ubusa kandi yarazi ko yarwanirira Imana kubera yuko ibya Yesu byaza bicanganikisha abafarisayo kuko bazi kubwiriza bazi kuvuga ubutumwa ariko ubutumwa ntibubarimo buri kukanwa gusa. Bwana sifiwe. Bazi kuvuga ubutumwa neza bazi kubugorora bazi kuburambura bazi no gutwara ibitabo byinshi bakabitwara mu nzira ngo nabavuga ubutumwa ariko mu mitima irahakana neza kuko bahamagawe n'Imana. Kuko wahamagawe n'Imana Bwana sifiwe abatandukanye n'abandi. Aravuga ngo mugere kirenge mucanje kuko nanje nakigeze mu cya Kristo. Amen. Bene data tufite ikibazo cy'abakristo bakiriye Yesu barahamagagwa baza mu rusengero kugezaho ubunyine ndetse n'abashumba bazatubwira ngo tugende ngo tuje mu misozi tuje kubwiriza ngo abapagani ngo baje kuri Yesu. Ariko tugwijije abapagani baruta abandi bapagani bo hanze bari mu rusengero bambaye uruhu rw'intama hano inyuma ariko indani n'amasega. Nimba hari ahantu hakagombye kwigirwa imico myiza y'abana b'Imana ni mu rusengero. Ariko nimba hari ahantu hari mu gusohora abakristo baje bashaka Kristo ni mu rusengero. Kubera iki? Imyitwarire imyifatire imigendere imibanire iratunaniye. N'Imana iri mu kubivuga uretse no kuvuga ngo kubibona n'amaso. N'Imana iri mu kubivuga. Nimba hari ahantu hari abagome abicaye ni mu rusengero. Twari tuvuga ngo hariya twari tuvuga ngo bamayi basaze. Mwabonye ko bateye mu minembwe. Hari bamayi baturimo babunze bameze nk'intama ariko n'amaseka. Baje kurya abana b'abandi hano baje kurya inda z'abandi hano baje kurya agakiza k'abandi hano baje kurya baricaye ariko bategereje gusa ngo babone turuntoya agakiza kamwe ne data hano bagashogora. Ejo bundi Alice yaje yari hari akayole yaza tubwira ubwo butumwa Imana yamutumye hano muri Kenya. Ngo Imana ikunda abaturage bo muri Kenya ariko ngo ibazize ikintu kimwe ngo binjiye mu burozi kurenza abandi bantu bose bariho kandi ngo bama bavuga gusa ngo bazogwanye abera. Bwana sifiwe. Bibiliya yavuze ngo dutange imibiri yacu ngo ibindi tuzaje kubikora
ariko gukorera Imana nibyo bya mbere. Gukorera Imana nibyo bya mbere. Kurya muza mukorera ingo zanyu, mubanze noneho mutekereze gukorera Imana. Kurya muza muharanira kugera ku bikomeye, mubanze mutekereze gukorera Imana. Kandi gukorera Imana si uku nguku tuzatubivuga, si uku twama tugenda twibungenga ngo turabakozi b'Imana. Ariko Bwana asifiwe, kurya Bibiri ivuga ngo tuzabamenyera ku tizazihisha. Umukristo ni umukristo igihe icyo ari cyo cyose, ku manywa na nijoro, kandi aho uri wenyine nta wundi muri kumwe, ukaba umukristo. Aho uri wenyine nta wundi. Kandi ikintu cyantangaje, Imana izireguza icyo wakoze uri wenyine mutari babiri. Uri wenyine mutari babiri, Imana izimenya icyo wakoze kandi ikaba yokireguza. Kuko Imana ntihwanye n'abantu. Imana irihagije yonyine, ifite imbaraga zirenze uko tubitekereza nuko dushobora kubivuga. Imana irihagije kugusobanura. Bwana asifiwe. Kuko nimba hari ikintu gihenze ni ukuba umukozi w'Imana, ni ukuba umukristo. Ni ikintu gihenze kitabaho. Kandi icyo kintu Bibiri umuririmbyi yaravuze ngo ni ikintu kiragute, gihumuriza ngo umutima, ngo kikanibagiza ibyago byose, ngo amaze nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Iyo ufite agakiza kakaba muri wewe, kaza kakugira umugabo aho abandi bagusuzugura. Agakiza kaza kakugira umugabo. Ushobora kuba uri umugore ariko ugakora ibintu nk'iby'abagabo. Ushobora kuba uri umukobwa ugakora ibintu nk'iby'abagabo. Ushobora kuba, kuko umugabo hari igihe tuvuga ngo umugabo mukaba mutekereza nyine ko ari umugabo, ariko agakiza niko kandi kaza kwicaza umuntu ku ntebe atarakagombye kwicaraho. Gukorera Imana, iyo wakoreye Imana neza, utishushanya, udakubita epfo udakubita na ruguru, ugakorera Imana neza mu murongo uhamye rimwe. Bwana asifiwe. Tuzujegajega, tuzunyeganyega, tuzubabayika, uhorana ibyishimo n'umunezero. Bwana asifiwe. Agakiza, gukorera Imana, kwitanga mu murimo w'Imana, mu gikorwa cy'Imana. Bene data, ndabizi kuko ministeri yanyu mugira ibikorwa byiza kandi byinshi kandi bishimwa n'abantu. Bwana asifiwe. Ariko uyu muhamagaro twahamagawe tuzadutira atanzu, dukore dutegereje kuzahembwa na data wo mu ijuru. Ntitugakore dutekereza ngo abantu bazogira icyo bavuga, ngo bazogira icyo bakora, ngo bazogira icyo bareba. Kuko Bibiri ziba ngo nukora igikorwa cy'Imana kugira ngo abantu bakurebe, ngo kizaba ingororano zizaba ari ukukureba gusa. Ariko umurimo w'Imana wose Imana izaguheza gukora, Bwana asifiwe, uzubikora gusa utegereje kuzabona ijuru. Amen. Kuko muri iki gihe dutewe n'abantu bari mu murimo w'Imana ariko bashize imbaraga, iyi si yarabajanye, iyi si yabamaze imbaraga. Bwana asifiwe. Arasenga ariko ukabona imbaraga zarashize. Kunesha rero kuko wanesheje, hahirwa uzapfapfira muri wewe Yesu we, hahirwa uzapfapfira muri wewe Yesu we. Tibo umugamba ngo byemere, tibo umuvuga nabi ngo bikunde. Bwana asifiwe. Igituma abantu bakora ibyaha biza bikorerwa abantu babiri. Ibyaha nshobora kubikorera umuntu, nshobora kubikorera Imana. Nukunda Imana tuzahura n'icyaha, nukunda abantu tuzahura n'icyaha. Ibyaha byose abantu bakora, Bwana asifiwe, nuko banga abantu. Kandi niyo mategeko abiri Yesu yasize. Yaravuze ngo ukunde Imana n'umutima wawe n'ubugingo bwawe n'ubwenge bwawe. Icya kabiri ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Nukunda Imana nta cyaha uzakora. Urukundo ukunda Imana ruzakubuza gukora icyaha. Bwana asifiwe. Ariko kudakunda Imana birakorohera kugira ngo ube wacumura,
birakorohera kugira ngo ube wasebana, birakorohera kugira ngo ube wakosana n'umuntu. Bibiliya iziruha ikatwigisha. Bwana asifiwe. Hari ijambo ryantangaje cyane inza nigiraho iyo ndisomye uriya mugani Yesu yavuze ngo wamunyabutewe ngo sanga ikimonyo ngo ucitegereze ngo urebe uburyo kiza kigenza, ngo ntikigira umwami ntikigira umutware, ariko ngo cihunikira ibyo kurya byacu muce kugira ngo bizagitunge kumvura. Kandi iyo bivuye mu mugina wabyo bija guhaha biza biva mu mugina ku murongo, ntakiza kirwana n'ikindi, ntakiza kivugana n'ikindi, ntakiza gitungana n'ikindi, biragenda bikagera iyo bihahira bigasubira bikagaruka bikinjira, ntagikorwanye n'ikindi. None mu ikanisa hazaba umuntu yane uvuye, kandi abantu bararemwe mu shusho y'Imana bafite ubwenge. Muri ministeri hashobora kuva batumvikana gute, byaragenze gute? Kandi Bwana asifiwe, Imana yaraturemanye ubwenge, kimonyo tikigira ubwenge, kandi ngo ntigifite umutware, ntigifite n'igisonga, ariko kikorera muri ordre, ntabwo gikorera muri desordre, gikorera ku murongo. Amen. Umuntu wageze mu rurenge ashobora kukimenya, kiza kiva mu mugina bikarongora byose ku murongo. Umwanzi wabyo niwe biza birwanya, iyo ukandagiye hagati yabyo biza bigushona bikagushanamba kandi kigufasha, kiza kikurya aho hantu kugira ngo uzahakire. Ni ikibazo byakubura bikama bisaba bikama bigaruka ku murongo, nta kigwanye n'ikindi, nta gitonganye n'ikindi. Ariko biza bigenda gute mu ikanisa umukristo wahamagawe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, akakira agakiza kakamubamo, ijambo ry'Imana karisoma karyumva rikamubamo, biza bigenda gute kugira ngo noye kumvikana na muvandimwe? Biza bigenda gute? Hari icubuzi. Biza bigenda gute kugira ngo nimvugana n'umuvandimwe dukosana? Ntibibaho. Umupagani n'uzi ukosana n'undi, ariko abakristo bahora mu buzima bwejejwe, kuko Bibiliya ivuga ngo mubabera ngo kuko yaduhamagaye nayo ari yera. Yesu ari Bibiliya ivuga ngo yakuza ashimwa n'abantu, yakuza ashimwa n'Imana, nta kantu na kimwe bamubazeho. Kandi mureke mbabwira impamvu abantu bakigira iyo mitima, bakigira ubwo buriganya bwa Satani. Mwabuze ijambo ry'Imana. Iyo usoma ijambo ry'Imana ntirikubwire, ukazurisoma ariko ukazawumva ko rirabwira mugenzi wawe, kurya ntuzuryumva, kurya ntirirakubwira. Ariko ijambo ry'Imana iteka ryose iyo urisoma riza riguhana wewe, rikagucura, rikakugeza ku kigero gikwiriye cya Kristo. Ijambo rya kabiri, amasengesho. Iyo usenga na amavuta aza guheza kubana n'abandi. Amasengesho muzamubona ziriya modoka tuza tugenderamo ukuzibeshejweho n'amavuta. Ibyuma kugira ngo bidakoranaho byaka umuriro, na amavuta bazaba bishira hagati, bazaba mafata ishwendera ingana nk'uko bakamarimadika ku cuma, bakarimadika ku kindi, kugira ngo nibigira zoye kwatsa umuriro. Niko amasengesho azamera mu mukristo. Iyo uba mu buzima busenga, uwanyu aza kubwira ijambo ukamubona ko agiye Satani yamwinjiyemo, wewe ukamaworoha ukamutuza. Amen. Haba n'umugore wawe ashobora kwama avuga ijambo uvuye mu gitaramo nk'iki tuvuyemo, akama avuga ijambo ryo kugucumuza no kukurasa, ariko ukamubona ko ari Shitani wavuze, ukamucicika, ukamuvuga ngo Mana umpagarareho. Mana, madame wanje ni mwiza, ndabizi ni mwiza, agira urukundo, agira ariko iri jambo avuze siwe. Iyo uba mu buzima busenga na amavuta aza gukingira mu makuba. Ariko abandi bakabanga bakuvuga ngo jewe baramvuze, ngo barambona, barakubona, urinde kugira ngo bakubone. Bene data, reka mbabwire, tube mu buzima busenga, tube mu buzima busenga, tuzanesha Satani. Satani ni umuriganya, ntabyo ukuragira,
azariganya gusa kugira ngo abantu bave mu murongo, kubera yuko yavuye mu murongo. Nta mbaraga afite zo kugutera ngo aguhanure, ntaza afite n'ukuri, nta mbaraga afite, nta mbaraga Satani agufiteho. Icyo aza akora niki? Ni uburiganya. Kandi azavuga ibintu by'ukuri, ntazavuga iby'ibinyoma. Timwibuka ko Yesu yagiye gusenga mu butayu ngo agira iminsi 40 n'amajoro 40, agarutse atashe ngo ahura nande na Shetani, ngo aramubwira ngo uri umwana w'Imana. Yego, Yesu yari umwana w'Imana. Kandi urashonje, n'ukuri Yesu yarashonje. Kandi ufite imbaraga n'ubutwari, Yesu yari abifite. Kandi ushobora guhindura rino buye rigahinduka umutsima, n'ukuri Yesu yari afite imbaraga zo kurihindura. Ariko uburiganya bwiwe aramubwira ngo none kushonje uragumugende n'inzara, hindura rino ntumara bihinduka umutsima, numara ugire gute urye. Tumva ko yavuze uko ijambo ry'Imana rivuga, tumva ko yamuvuze ko ari umunyabutware, kandi niko byari bimeze. Uburiganya bwiwe, iyo Yesu atagira ijambo, Yesu iwe ni ijambo. Iyo atagira ijambo ngo amubwire ngo umuntu ntatungwa n'ibiryo gusa, ngo ahubwo umuntu atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Satani yumva Yesu yaramutahuye. Ngo noneho ngo amujana ku rusengero, ngo aramubwira ngo biranditswe n'ukuri ngo Imana izagutegera amababa yawe kugira ngo udakubita ikirenge hasi. None gaguruka wike hasi, ndaguha buno butwari. Ubutwari bwari ubwande? Ninde waremye ijuru? Ninde waremye isi? Ariko Satani ni umuriganya, azakora akantu gato. Usenge uganira ijambo ry'Imana, ariko kamere ntipe, uhorane kamere. Ngo nanje nkwereke ko ndi umugabo. Nimba umuntu agize icyo kuvugaho wa, ngo nanje ndamwereka ko ndi umugabo. Watsinzwe imvugura. Bibiri zivuga ngo ab'isi nibabanga ngo muzamenye kuko ari nde arinje babanje kwanga, ngo iyo muja kuba ab'isi ngo ab'isi baba babakunda, ngo ariko kuko mutari ab'isi. Bwana asifiwe. Nicyo gituma bazobarenganya ngo muzemere muzishime, ngo kuko ingororanyo zanyu ari nyinshi. Ngo niko bagenjeje basogokuruza banyu bakera. Bwana asifiwe. Muhagarare mushikame bene data, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera. Iyo umugabo yasezeranye n'Imana, azasohoza icyo yasezeranye nayo. Kandi iyo Imana yagusezeranyije, izisohoza ibyo yakuvuzeho. Gukorera Imana kuzaba kwa mbere, icya kabiri uzabona gukora ibindi. Bibiliya iravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ngo muzagira gute? Muzabyongererwa. Ubu nyine dutewe na za brigade shuguri, ariko Imana twayitaye umugongo. Nituvuga amasengesho haraza babiri, ministeri irimo abantu 50, abandi bari he? Bari mu byabo. Bwana asifiwe. Bibiliya ivuga ngo abami n'abatware ngo bajeho kubera ibigande, bajeho kubera abantu batumvira. Nubona uba muri timu runaka cyangwa se departement runaka cyangwa se mu kanisa runaka bagakora ikintu utakibamo, uzamenye kuko uri umuwasi. Kuba umuwasi nta gukorera Imana n'ukwitahura ukamenya uriwe muri Kristo Yesu. Amen. Ntabwo Imana yaturemeye ngo tuzare gusa ngo twororoke tuje hanze. Oya, uzumenya purpose yo kubaho kwawe. Ndiho kubera iki? Nzakora iki? Nzaja niki ntarakora? Paulo yasize Tito Ikireti amusiga kubera impamvu zimwe na zimwe zari muri quartier zidatunganye. Amakanisa yari afite akajagari, abayobozi ntibayi bameze neza. Paulo aramusiga, aramubwira ngo ugende wegeranya abantu, ufata abayobozi bo kwizegwa ari ushira mu murimo. Tito aratinya, abanza gutinya. Paulo aramwandikira aramuga ngo nudakora icyo Imana yagushize aho ngaho gukora, icyatumye gusiga Ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye. Nawe hari ibyasigaye bidatunganye muri no muhana wa Gidurani, kurakora iki? Hari ibyasigaye bidatunganye mu rugo rwawe.
kurakora iki? Mu migani hazavuga ngo ubute buza butera umuntu gusinzira ubuticura, ngo winaniwe akagira gute akananuka. Imana ikeneye kuba mu buzima busenga ariko warajyana, ubwo bute buzakwica. Imana ikeneye gukorera Imana umaramaje ariko wagize ubute ubigira iby'abandi, si iby'abandi ni ibyawe. Mwakira ijambo ry'Imana. Twongere ijambo ry'Imana amashimwe.